Perluan minta ke janmit arterik ngidang perkrek sisa je ke jengya kop kuai ke ban salong ha ka sauterik jong mentau benai Julai hang ne hapo maulang ren kinsi diwa Eastern West Kesehil District pe kat ne ngila perkrek ya ke jing pempu penping ya kan ne ka ya kini ki santli ki pung hang ne hapo kinsi maulang ren pe tenat bhang Nidang shna shu ikine ban penyang ya kini ki PS stem ki perluan ki lapoi na kham chinga hi kine imat ki dang kan kam ne stem matte sakine ki PS stem ne pung ke basau pe hang ne halut surok mini kali ma kali lawan nak pung basau ni lapan krek kini jaga penyang ni kamat tu pung basau ketai long ready mah perlok ruan sawan lasai perkat arbaje